Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salata abdin qallat hilatuhu wa rasulullahi wasilatuhu wa anta laha ya ilahi. ولكل كرب عظيم ففرج عنا ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، satejaya jemaah si Rabu si hadir malam semangkin. Si sami-sami satajana insyaallah mulja'aki Allah. Si satajana batang kaula mulja'aki. Langkong-langkong si keduan giliran manabi marabu mahadir satajana tengkaulah jemaah. Saya jemaah atriyaan, saya juga jemaah sarwaan atau batahlilan. Sarangan sateja keluarga si sateja nabatan kaula mulja'aki. Ngereng dak kasetejana papadeng tore rasa perak bencember. Karena Allah dak kateng kula satejana malam mangkin apa ringin nikmat bisa na epa apangki, bisa na epa along polong neng dalam urusan agamana Allah. Lebat markana dari nikmat saya paringaki Allah cukan ingki sehat seera saaki, sehat seera saya sehat padeng secara lahir, secara zahir nikah juga sehat tak padeng si aropa sehat tak ate dan kulis saja. Jadi nikmat tersebut tore sokore. Karena caepon debu setiap nikmat seesokore janjina Allah tambah. Timun dan kaula sateja nyokore sehat. Insya Allah sehat tak tambahi.
seutama Arab dalam syukuratan kulah atas harapan bedena tambahan dalam kesehatan dari Allah. Ini kita tidak lain tambahna neng dalam sehat kasebut arapaki pangkina tambahna kabagusan, tambahna juga norok na kauntungan. Karena bila sehat tah esok koren seiarap tambahan yang dalam sehat nikah tidak lain ingki sehat semun nambahi bagus, sehat semun juga nambahi ontong. Seekata kok tornyo on raksa dari Allah ingki tidak lain sehat setak ngiba ontong, sehat juga setak ngiba tambah kebagusan. Muka-muka Allah apa hari ada kataan kula setajah kesehatan seempon dari paringaki nikah Nabi tengkula lebat sehat nikah pas bisa nambahi kebagusan benambahi celenah kawantongan. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam muka-muka tetap kaaturah atas Nabi torpaan noten beten goles teja Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekak lima karena beliaulah kulaban panjenengan pasteti umat semon bekal nare males bales raja, semon bekal nare males bales paneka banyak sanausa amal lakeni sanausa amal la sakoni. Alhamdulillah. Ini kakak pocuran, ini kakak untung. Kan bisa natan gula mangki ijalan malam mangken katina pasti bisa. Betul gula nyemak dah ke Gusti Allah. Lebat apang kina osmausan bagus, osmausan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Pon apa boleh pas elaksana aki amalan bagus, mausan bagus kesebut ning malam saya bagus. Neng malam sepaling bagus neng malam seminggu. Malam Jumat bagusan bi malam Kamis, malam Jumat bagusan bi malam Rabu, malam Jumat bagusan bi malam Selasa, malam Jumat bagusan bi malam Senin, bagusan bi malam Ahad, bagusan bi malam Sabtu. Pas maus tidak lain mausan juga paling bagus. Mausan kalimat la ilaha illallah.
Allahumma salli ala Muhammad. Kula mangki riwayat nang dalam setong kitab suka di meriwayat panikah ngacator ngacareta aki kabadaan ning zamanan Nabi Sulaiman. Uning kan Nabi Sulaiman. Enggak maksudnya anak siapa wah. Nabi Sulaiman ni ke putra Nasir. Putrana Nabi seetorenin kitab ingkini ke kitab Zaburnya. Nabi siapa? Nabi Daud. Di Nabi Sulaiman ni ke putrana Nabi Daud. Setong bekto ni ketretan Nabi Daud ni keketamuyan orang sepuh kengpo masepuh orang tua keng wama tua bukan pacalanay roku rono bukan pote kapi keng kun po masepo bukti aja po masepo kasamangken orang ni kakibad padahal pernah namoy ke Nabi Sulaiman orang ni kakibad seranya mana orang kini kah iblis. Lene ka saat iblis neka tabis dek Nabi Sulaiman. Iblis ni kaya tanya aki, ya iblis, tabun Nabi Sulaiman, akhbirni bima anta sani'un bi ummati Musa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Hei iblis, kau beritahu deki sa'alana beende pak ka umat Nabi Isa. Sa'alana beende pak ka umat Nabi Isa. Umat Nabi Isa ni kah umat sebelumna umat Gusti Kanjeng Nabi. Bima anta sani'un bi ummati Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Apa sekalaku ba? Sekalaku ba ngadepin umat Nabi Isa jadi apa? Kabarin kok beritahu kok. Ceponda pun Nabi Sulaiman. Napa jawab iblis? Faqala la'adwannahum yattakhiduna ilahain min dunillahi ta'ala. Iki mun sampean Nabi Sulaiman terotawah rencana kaulah bila depak deki kaulah ning imasana umat Nabi Isa. Umat Nabi Isa ni kakapibi kaulah ia cek akabai pangeran selain Allah. Tetiongko
tetiungku terus kasamangken lah terus kasamangken sisa-sisa na umat Nabi Isa sisa-sisa na umat Nabi Isa andi arti seki atorok ka umat Nabi Isa ingki panika manabi bede pangeran selain daripada Allah. Bocur umat Nabi Muhammad tak sampai pas ngaku-ngaki ongku sarah ka Kanjeng Nabi makanya pas tak sampai Kanjeng Nabi Muhammad eka kebai pangeran ban umat ini keistimewaan. Jadi Nabi Isa dari sangking muljakin ongku bi umat sampai Nabi Isa ini ke pas kebai pangeran bi umat Nabi Isa seta iman dekat Allah Subhanahu wa ta'ala oleh najak iblis. Bila bahinga ka cerita dalam bak tunging ni kira tini cek selesai kuk kengkuk gili si beda ni beda itu cek reng lenyaman reng putuh coko ada rem apa ilah kok bisa aman reng putuh. Napa boleh si jongoco cet setan ini kan bisa apa roh gue lepas engak cari tanah bedesantre munduk neng setong pesantren alim pernah cerita gue lembek aja makin lembek setong bekto santrene kebedi Peleman ke Combon kebetulan pas lebet neng setong tisah seneng etisa nikah benyaan reng putun sampai dari benyaan reng putuh sanau saah seega kebai imam masjid putuh setokang maca khutbah putuh akhirnya karena kebetulan lebat ning itisan nika pas tepak ke Jumatan di santri si alim nika ngampung solat sekali ning masjid nika sampun ngampung solat ning masjid nika ternyata sepangki ibn santri nika deretan pemau sekhutbah nika lah salah di arti tokang maca khutbah Jumatan nika keliru bacaan ayat depot lopot pas tae pangki ika syarat-syarat khutbah rupah tae pangki andi arti pah ban seromban maksudnya sini gele akhirnya pun tak tekennya mana santri ini nemu salah sejelas kotuh kesalahan papun apa kapi kotuh patep akhirnya kun lastari salat Jumat pas santri si alim ni kecek bah ngodok salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dak kaseteja jemaah Jumat tore sambian Jumat tak ulangin boleh salat boleh karena tak asa salat Jumat ada sambian
sekali khutbah napot lopot juga ngimamin dari iman maka isa juga pot lopot ong nyaman na imam marla jelai pada tiga pada tengreng anyar tak kenal je sampai baharongan lerewakin kiai jog kumike selengan gape si anyam jamaah apa toko len kiai si santri ki toko len pindeman gape tul muan ya. Allahumma salli ala Muhammad. Kan yang kitab Ta'limul Muta'allim kan jadwal beda. Kita selaku orang andi ilmu tak oleh dan badan murok, tak oleh dan badan mulang. Tak ke orang seibulang ternyata orang-orang secelakar tak nyampung ke bulangan nikah. Termasuk orang putu gelak ruah kadung pun imam deti orang si terhormat nang itu sana kabah dateng reng nyar anyar bahalak nyala aki sama aduh pendulan kap itu kolen akhirnya ternyata saja huru hara nang masjid ni rang miram masjid Allah jangan setong nyari bentak itu mau dimedeteng orang ri pada pak laknya laki al mukarram padahal cet salahku al mukarram ni kikun pun lah kadung cet reng pudung ngangkak leni akhir zaman dari umat Nabi Muhammad ni bakal terjadi kata ni boleh bakal terjadi boleh kulaku saamon banyak ulama ampun lah pleman ngadep dekat Allah ni pas tak bakal mangki ulama mun pas bakal orang si puduh bakal ebuditi ulama ke orang-orang akan makin nampak lebihnya orang tak percaya ke hukum Allah kan pun lebihnya tahu je MBG perang subhat ki pakku ni kelakku ini ngaruh ada din kiai tak jadi ngaki akhirnya santri nikah pleman berengeman kapi nyaman santri ki ngode mak dak macarang kok si bisa alaben si bisa nyerah yang kuya sakit kapi kok ya wah dak macarang bisa nyerah sini kok Jumat ada tengah boleh kok berjamaah boleh penggalak catur le seminggu Jumat santri ni entar ke Jumatan kita boleh iya bakun cik iya begini ke bakun salbut na bakun salbut pas orang-orang kurang ada gerenteng sebab ada cak-cak gini itu sebenarnya datang boleh maki tak ajar ngarasa borak ngara orang jasa borak masa apa minta tonyo boleh wari akhirnya nyaman orang foto mari solok salam Jumat mancing boleh mancing boleh kan apa sekejap aja kali itu mayu mungkin tak nyaman boleh lagi bahalnya lang kiai mbak papa tempes dinda wah
can orang-orang jamaah. Maka santri ini lain bahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pon apa terjadi nang Jumat sisapan artinya nyuwun sapa. Nyuwun sapa cet salaungku kula salah kula. Kiai na panjenengan imam mereka ni kese paling mulia. Ni ke orang alim, ni ke orang alim terus. Yalam sampai ke dibudina. Dari alim mah kiai na sambian ni mak ko sepakun ojaan si tak manti dawun si tak nam buun salambar wisaos korba de si andi insyaallah napa saya kebutuhan sampean tekajat aduh mak sisa masjid pas ngormenin obun kiai gitu mulai kundul kiai negara nyerah kok maksudnya kayak gitu. Ada yang mulai kundul bayi repu pak itu kuin jereng bodoh ku tahu gak apa kita debi nikah pada bicara tanah iblis sekempang ngajak umat Nabi Isa kangkui pangeran kasalaina Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Seambon pane ke pas Nabi Sulaiman tanya boleh ke iblis. Lu kok tong aki nyatanya boleh ke iblis. Ngereng Nabi Sulaiman. Napa saya tanya akin? Mun beendepak deki ke umat Muhammad. Apa? Mun ka umat Nabi Isa beun bisa ngajak siap ngajak rencana ki ngajak ake baya pangeran salena Allah mun ka umat Nabi Muhammad ben tak kira bisa je tak kira bisa mun umat Muhammad berencana lain guna pun jan iblis apa rencana nabaan fama anta sani'un bi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rencana apa baan semun ikalaku baan ngadepin umat Muhammad mun umat Nabi Isa baan ngajek ke madati pangeran selain Allah mun umat Muhammad baan apa saya kuda akin apa sia jekakin qala qala adabu qala ngucak iblis mator iblis la ad'uwannakum ila dinari wad dirhami hatta yakuna dzalika ashha indahum min la ilaha illallah. Kula ting dapat umat Nabi Muhammad kula tak lain saya cek bi kula pelai buratan nih pelai burategang pasambi lebih lebur tempeng macam la ilaha illallah mangan sebagian berdesi tak datang ke tahlilan iji kiba setan kiba iblis berdesi tak datang ke azkiyaan ini kiba iblis kosi berdesi pada pak kata lemah yang bocor nemu jalan lain tetapi kula Nabi Sulaiman umat Nabi Muhammad ni ikut dalam baris pale buratan ni pale buratagang pale buranya rebese terus sampai dari saking leburnya rebese ben nyare ben atekong ben atan sebagainya
sampai andi pengeleburan mun atekeng mun atani itempeng daripada norok kompolan tahdilan ocur yuda tak bate kelar kin tauhid tak kelar di dan tauhid kelar king barak lah sesekeng kepada aki sekoni ketambuk kau ah ya Allah. Wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Firman Allah Taala, orang seende hasil usahana, orang seende hasil tani na bentukna eka sedekah ka selain eka sedekah ka orang singaputuaki ika sedekah kaselain bentampakkan perintah Allah ila konin benajauin larang Allah ben pas percajah dek kalimat la ilaha fasana yasiruhu lil yusra. Jangan mengiran engkau kapi sema kembang apa sema larati bekali beri bingkok apa dari kekembangan alhamdulillah tina make atani apoloani butanina tapi tak tinggal lagi kompolan dahli tak tinggal lagi kompolan askia insyaallah napas se melarat tak kira bekale pangki beli Allah abri ase panggam ngerti kita ada baca kita Bapak di sengak sampai saya tak datang ke kompolan sebagai datang iki besetan aku ndak ada sudah maju aku di besetan kan kamu kita apa nih nomor berapa Bismillahirrahmanirrahim kan debu Dzul wajhi dzul dirham. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzul dirhamaini. Kanjeng Nabi adabu sallallahu alaihi wasallam dzul wajhaini dzul dirhamaini tining orang seandi dua dirham asyaddu hisaban banika lebih sangat hisabna ning hari kiamat min dirhami itempeng dari orang seandi sadirham wadud dinari tining wadud dinaraini tining orang seandi dinar dua asyaddu hisaban pendegajukan sami lebih sangat hisab min dinari dari orang seandi sadinar. Tetitunya si ika andi manusia ni kampon dari tantu aki kada bi kajing Nabi ika bela kada pun hisab nama siapa sebanyakan tunya nah jadi ya serajaan hisab mungkin sehisab ni ke sehalal
dikisah kasih haram si hisab. Si hisab ku laku nengi ada kiamat. Tunya nak leban banci dengan si halal. Apa ni si haram kan tu bangun si haram napa nu si hisab. Capur. Ini lecit beda kenangan apa. Usaha tanya ki mun si haram tahu usaha celah siap beda kenangan apa. Nah, si halal ni ke saya tanyakin Allah oleh dimah. Mun ajawab cucur ingki oleh diri halal ibeki ka siapa. Nah. Maki bener oleh dari si halal keng infak kesambian makin kesambian kasih taat tu pada ngaki termasuk sambian maring ngaki kapekallah bagusan mengojak pacar ngadu gelu beri ngaki kapekallah ilah kan bekal lagi benih halalan mungkin karena kocak abri karena bekal mungkin abri karena orang ini termasuk orang tandi maka kocak orang bekal ini kata napa boleh eka sedekah ke orang secet lakar benih halalan tepaan napa boleh paski kocak bini na orang ibaki kabinin orang tak pernah apa abri kabinin orang kalaban tidak tujuan apa mungkin karena beda tujuan tero ekeleburna tero kesenengan atau bisa jadi sambian asad karena kabinin orang keng tersambian tero kabinin orang neka maka bisa jadi kini keteti urusan hesapan raja padahal lah sambian oleh hasil halal oleh tadi dah pokok. Saya ngate. Jadi saya hisab ku laku si halal. Kadang-kadang manusia kan banyak dalam usaha ni tak tahu halal haram. Paling kun si tahu karena abang tibin ngira-ngira. Menriah. Lakut. Tapi mengku Allah kita tak tahu. Kita sekun cuma bisa nyataki itu halal tanpa andi patokan tepak deka apa selakar nyata-nyata tantuaki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tanpa kita pegangan deka pun apa seampun dati ijma daripada ulama kun pas kunanya taki munri apa kun halal celenda iya apa kun halal lain ni kasi tak ipangki iku laku apa tepak halal ongkuan apa entan kan dari si halal tengah teh dari si halal pun kucukan kutu tengah teh jadi orang si andi du dirham hesabna paneka lebih sangat daripada orang si kun andi sedirham dari ari Nabi saos amponlah dari abid lah ini kelain ketimun si andian bisa hesab neneka setahun umpama si tak andian bisa setengah tahun lebih-lebih si tak andi sekali ya apa sih hesab mangkana kanjeng Nabi ni itu ana ya Allah paodi akitan kula miskin pamatiaki cukan dan kula miskin pas cukan papolongaki cukan ku laku iswarga bi orang-orang si miskin karena ternyata saja itu buaki ni kento al fuqara utining orang laib yadkhulunal jannatah panika bakal masuk ke swarga qabla al aghniya sebelum orang soki bi khamsimiati amin kalaban 500 tahun. Jadi 500 tahun orang selaip masuk ke surga ni kira 500 tahun gimana orang si soki si masuk aromun soki bener
Haram munsuki bener, munsuki beneran. Bah, tak tahu. Bukti saos. Dawuhnya Nabi, idza qala al-faqiru marratan wahidatan subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah yaqulul ghaniyyu dzalika falam yablugh darajatal fuqara abadan. Mungkin orang lain mau subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah sekalian. Orang soki macet ya sekalian. Tak kira dapat ke kelas seorang selain. Muka-muka setajana pada peleman ngadep ke Allah dalam keadaan lain. Amin Allahumma amin. Siapa nikajukan tantara-tantara saja orang seandi 2 dinar. Mereka pakun lebih sangat hisabnya tempeng daripada orang seandi sedina. Sambian terlalu gampang hisapan dapat terlalu melarat dah. Terus gampang. Ti nengelak manyaman winang tenang. Tak usah apu repuk ko sepateti orang sisoki. Ia perkara abah kan lecet pasti teti orang soki tak kencit lepas tena abah ator kasoki inna. Patepak kasoki inna papa titi sabab kasoki inna ngiba kapecaan ban kapocuran dunia kantos ke alam akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi wa 'ulumikum fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ka khidmatin lin-nasi wal hamalil hatab bi tasadduqin bi muhassalin mutawawala. Mari gila. Dia benang ada. Man rama ay yasluk tariqal awliya falyahfazan hadhil wasaya amila. Man tining pasira orang rama paneka ngamre ya si orang ayasluk daqatu dan ya si orang tariqal awliya di dalam jalan banyak-banyak orang wali falyahfazan maka toreh ngapa lagi ongku ya si orang hadzal wasa hadhil wasaya da panika banyak-banyak wasiat amila sambil ngalakoni. Man rama ay yasluka tariqal awliya falyahfazanna hadhil wasaya amina. Timun teraku leban sambian ngarasaaki nator acelen naning ilan celena para wali-walina Allah falyahfazan hadhil wasaya amilan torilakoni ben pas palangkeng ben pas jaga patepak napa sewasiataki ingki orang-orang wali dari ampun dah saya sebut nih. Terus dak budi nih dak budi aki kapi nih wasiat-wasiatah para wali-walina Allah cekun coma ziarah cek kuncoma ziarah ke ahli khair ziarah ke orang-orang saleh ini bagus tapi ngamal lagi daripada apa seelam paaki dari orang-orang bagus ini lebih bagus. Sambian aziaraan ke wali songo umpama kama bagus ban orang tak teman aziaraan ke wali songo keng ngamalaki lampan wali songo iya bagusan orang yang ngamalaki itu nama kita aziarah. Napa boleh kun aziarah kun ikakabai model rekreasi
Dari religi terus beniji ni religi ziarah religi jadi pekunkan bagusan ngireng lampan Allahumma salli ala Muhammad. Jadi ada buah kining kantos sapa-sapa orang setero ajelen naning ilenjeren para wali ika ento bene pakon nazira ka wali pakon ngamalaki pon apa se ika lampah para wali contoh paling gini nih kita pak tor paling gampang pon apa dan jalan sebiasa ikalampa biring wali sing ibu wali paling kini sabar narema kaki bini nah sampean perdengin ban bini nah sampean kikirin ban bini nah sampean cak kocak ban bini nah sampean sepesoen ban bini nah kenta ala ban wali sampean. Ini paling gini nih, ini paling gini. Di atas ini keberapa? Cur-pocur geluh setan di. Iya maksudnya nemu lain jalan kawalian nemu lain. Nemu jalan. Ingat apa? Iya mon iba beren. Sampean mau nyari jalan kewalian ini kan punya nilai budia ki min hal qanaah min hat taubah min hal qanaah berak kapi dah udah ini kan jalan wali ini itu orang ada segampang weh napa tina makai tak nukkah kulaban panjenengan ka qanaah tina kulaban panjenengan makai tak nukkah secara tepat terongku atau bet pokoknya sampean lapa sabar nerema bila lai sowen binina bila lai tak sentak ben binina bila ampun lai deng perdengin ben binina ti nenang was kini kawan insyaallah wali sampean wali murid Mungkin jadi Imam Ghazali ada buku sini. Allahumma salli ala Muhammad. Dawun Imam Ghazali sebanyak angkat derajat para wali-wali na Allah benih kun cuma karena ibadah na bali utama na karena sabar kacubaan lesan na raji-raji na ring wali. Timun nyari bini muntro wali ya. Nyereng bini seceleper nyereng bini tukang caca kiko pas apa sampean nerema ya mungkin tak apa ya tak tahu lah mau mencari jalan si wali selain beren boleh kini paling gampang ini wah ini paling gampang ya mak le berdepuk ten narwa cak mun aba aziarah kawali hasil aba tak kunjung aziarah tok balik juga ngamalaki amalana parawa ali latin kan dinawin termentar tati wali kapi amin ya rabbal alamin insyaallah ada kasih kumpulan atkian bisa pangki boleh dari mausan dua kitab tersebut ning malam Jumat boleh kalaban itin Allah subhanahu wa ta'ala wallahu a'lam bisawab bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in Allahumma hdina bihudak wa la tuwallina waliyan siwak waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asaka sallallahu alaihi wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi alimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih
وقرابة لنا في ديننا اللهم اجعلنا وزوجتنا وأولادنا من الصالحين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم اكفنا شر الظالمين اللهم افتح علينا فتوح صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم رب اغفر لي آمين muka-muka sedaya sehat barokah juga muka-muka paling lanjang umur barokah hadanallahu yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.